maruta sigino ya kuingira ni mari ndiwe ngwika atia Jesus kai ni tamenya ndiwe maranyu mathutha niki Hello. Imagine hiyo gari inanifuata tena. Imenitoa Mwea, junction ya Mwea. Imagine kufika nice wakasimama. Huyu mama nini hii gari nayo? Nendwe. Ai, kwani unafanya hii kazi kama ni mara ya kwanza King'oli? Sasa kelele ni ya nini? Gari ya operation ni vora gwe. Hii gari sio yangu. Ndivyo nimepewa saa hii. Shughulikia bana. Ndio gari yangu yoko ina cut out. Hivi labda. Wailimo. Jesus, kwa nini msichukue simu? Akini nitakufa peke yangu. Jesus. Wailimo. Kai mwana Jesus. Sana. Hello. Imagine hiyo gari inanifuata tena. Imenitoa Mwea, junction ya Mwea. Imagine kufika nice wakasimama. Nikisimama wanasimama. Nikienda wanaenda. Sijui wanataka nini. Imagine hata sasa inataka kusimama kwa nimesimama. Jesus. So mimi sijui ni akina nani. That is the reason. Wow. Imagine bado wanakuja kai. Ndiringira hake no petrol station. Kai tamenya ni maruta sigino ya kuingira. Ni mari ndiwe ngwika atia Jesus. Kai ni tamenya ndiwe maranyu mathutha niki. We,
Mama eneo anaonekana ile na kopi. Wachana na yeye. Janja wa nyani tutaufikisha Wewe kanyaga mafuta bana twende. Kanyaga mafuta. Lazima tumpate. Twende. Wewe lazima tumpate huyu. Mombi kanauka nigetha ngwire atiriri wikare kuma nimbise maundu mama te mabuthu no nakwira ritho monera gutumbigwira twi vamwe woreke muthu worenge ndui urenge rugiri lakini shush maundu maya ndurona ni maritu hari nie nimbise te mabuthu no kuro undu umwe ngwenda gukwira Mumbi twira gwatiriri maundu maria utangicenjia tigana namo onangikorwo shush no guo no kai nindiraigua hena hinya nie nakuvoya Mumbi na gitio kingi muno waramie ngoro yaku ukorwo na ngoro eno mbarie twi vamwe waramie ndui ducokere waramie ndui ngoro waramie ngoro nigethe twike ngoro ya kuvaruka maundu mengi tena riu umenya Mumbi no gimarire riu mundu mugima sofa na mundu ai kugimara amenyagwa ni mugima ni undu wa gukorwa hold kana akinyitia kuringana na uria maundu meka atia mekara Huyu mama ameenda. Nakaa ameenda. Inaonekana huyu mama akorada. Lakini tutamfuata tu, tutamfuata. Tuingieni. Ino mama ni tayuma hapo. Tariri turamevira teke. Sasa Na wewe vika hamdeclare duo. Itararuruma niki wewe kinendu king'ori kwavoririe nini bana, nini sasa bana? Kwavoria ngari King'ori nini hii gari nayo nendu ai, kwani unafanya hii kazi kama ni mara ya kwanza King'ori? Sasa kelele ni ya nini? Gari ya operation ni voragwe we. Hii gari sio yangu ni venye nimepoa saa hii. Shughulikia bana. Ino gari ya wakora ina cut out. Hivi labda iko na cut out amocho ndo kumukinyira ma wajinga huwa wanaweka cut out tu. Nendu ere kithetieo akianga alitothie kigire pasta nikuo kumbiguo kiendaga no takwenda na nikuo gwitikiro kiendaga no takwenda tondu guo niguo kuri na ni wise waru at desperate situations jokeria desperate situations desperate situations again
go for desperate measures. Eh. What are you saying? Get serious. Okay. Temo kinyu goku. Wakana gweta taguo wauka. We! Karoki! Tara makothe nirenda kwaria nake. Ni walidio. Ni walidio. No. Ni shosho. Mwambie harakishe tafadhali. Haya, angalia ukile. Yeye okay. Sawa. Kuna watu wananifuata hapa na sioni kama hao ni watu wazuri. Nani wewe ukitia wapi? Ni wao. Kai, Jesus. Wailimo! Jesus, kwa nini msichukue simu? Akini nitakufa peke yangu. Jesus. Wailimo! Kai mwana Jesus. Sasa nitadui. Nitafanya nini? Jesus. Angane ukire. Nimbukire makothe. Riu ni kwa nina haraka nabwira thimu ni nyino wa irimu athikwa andu mamurumiritie kuma wa moya. Riu nerwa ngari yoneka ya ukawe no riu ni kwa ngwiciria no kora uka guku mucii riu nienda gutengera borithi please tiga tu ntengere makothe amba uke twarie ndure gure gwikario we uka ndeto ina ene uka ate uka we aya kaina wanakuja. Jesus. Jesus. Unanifanyisha kazi ukusi kwa nini? Kwani nimefanya nini? Please. Atirere. Wewe unanifanyisha kazi ukusi kwa nini? Mutikambure. Nyamazisha hiyo mdomo yako. ukurathia ate mbere no na ene kora mini ate Mbare no ina ene makothe. Kagwa twikiri atia? What are you saying? Ningire we njokere ringi.
ningire we ningithie ngaria na ngamama na ngarelax nganogoka kwa mamu taranyitana kwera nyino wa irimu negwe kwi andu mamurumiritie na ngari nio nienda kuthio tiga ngwire makothe utingenda ndi time mutegi kwa mamu ni kura kwa nyino wa irimu agire ndui ate katwikire ndui tondu uramini ate mamu nirakwira atiriri mbarate yaku tonyorie no nywe no kome kwavotekeka kagwatwikire nyino wa irimu no kathanaga guku kana kakwi undu ramenya mamu netendeka okay bunya mazisa yo nasema ndina ngiri 20 pale na hata kwa account siwezi kosa 500,000 tunaja nazo. we are not interested in your money madam jirai murenda ki ngai mwatomo no jirai we don't need your money ngai mukwendate na tibara ngai jirai na ithuĩ makothe ngai kwani mnamjua kai makothe ni mwamwira ati makothe ndoke I'm sorry nasema hii kazi tumalize haraka. Kai Jesus kai mukathi kwa ngoma kai ni aramuona ni kai dukajuge usiniue Nyamaza hiyo mdomo. Aki dukajuge kai mutikajuge Jesus kai ui mwadha Jesus Kwa Jesus soma kai Ndandi Kagure by community decision kai Tumalize hii kitu. Okay ni kama kai please akwi kai ati ni wao kai community wao hata kuna kitu nimewafanya mimi imagine mimi sijawafanyia kitu okay kai please hebu nikwambie let me be honest okay niko na plot kama 5 fanya nimekwambia kule Nyeri na sawapatia na sitasema sasa hizo sitasema ati kama hizo ni za next of kin. Umesikia? Okay then tamenya God okay tumalize imani jini mnatumiwa mkajiweke kwa shetani sasa madam na si kupenda kwetu okay nakupenda kwetu nakubali kukufa lakini nisikize unajua hata God nyamazisha hiyo mdomo Jesus hebu sema maombi yako ya mwisho oi gai mwathani kai jigwera thakai atwaye mwathani ni yaku kai mwathani mahonokie kai thini wale tore Yesu Kristo kai na utuombee tupate wateja tumalize hiyo kazi kai utamenya mukahia no mukabebyo ne kai ananyu tamenya no mugaku kai but tiga ngwire makothe moirega wetu wega matao utikuva kwa masoro enironga nyinwa irimo nuwa to thigitha kwigana grace misconduct kana kwira ndeto icio riu vau cia kinya ti cia kuenga okay it's okay mamu ndirarega nimbise nyino irimu no kuvitiritie ta muciari niramenya no vitiritie family niramenya no vitiritie tura no vitiritie tura renda munge gutie mundu mbise niramenya the situation nginya tugeza county ni muvitiu but surely kamwagirwo goza sheria njarari cianyu na kwira makothe tutigukurorereria uragwa ni nyinwa irimu tukionaga aki ui okay mimi hurumieni na ui tafadhali hebu mimi okay bas mimi nakubali sasa atakundi kwetu hebu ninguma reke njoke Nyeri sasa mutimio teke ngwire kai reke njoke gwitu Nyeri ni urathie good reke ithi ni urathie uri ithanduku kai mwathani gwitu Nyeri kukena uru please let me go back kana thigwa susu Kirinyaga kai kai aki ni hurumieni saidi endelea na maombi endelea na kelele yako si kelele ni kweli na waambia ile kelele yako ndeto ici ciese kene ni county ngima borithi ni ciese uciesi ni wese sibone wese sabu sibone wese ukagwa sabusibo ndeto ino ciothe ni maramenya ni maici na riu mathiete kuoya kinya
nyinu wa irimu kakinya riu varia bo riu no atukinya varia veragwa vau nomo tutingitikira ringi makothe nindi tanie ndingitikira kwengionaga kana kwira kabangwa eni no ndogo kwengionaga uguo niguo vati werewe koguo urelaxi urie nonywe weterere kiria gigauka na waramie ngoro ligandire sini mukaguo it doesn't matter sasa kwa nini mnataka kuniambia sasa mimi ni maiti Madam ekaterere ekaterere madam ekaterere ciugo icio wina cio nyingi uguo cigire muthwano kwira kai mutarira kai eni nokire Lete yeye hapa. nokire Wewe harakisha. eno ni uganda uraga metho awale Ulikuwa unafanya nini pale? Nikagombe ngutuzagirwa. murayegana Wega tu. Wewe fugia hapo. Kachomea goko Yes. goko madam wezo lete tanguo Sawa, weka kwa ile gari. ingiganira twende huku tukorava Mama ndio na tugitwarana nawe. makothe ni wese karaga ngina gatie gunaga riu ni urimo kana ni wendo ni kumbe guo tangembe guo makothe nari ndagika imwe nyakuria atiriri makothe kai kweri urimo na wendo cia ngina umwe makothe ni kuthie wathie wena mapio kana kanyi wambura mene wona ukathie kiothe giaku ni kivaru ubona ne muthiru Miguu sana. Miki mwaga ndani. Wewe utanyamaza, umesikia? Ulikuwa unanyamaza bila uko mjanja. Sio? Juu. Kimadi. Mama ino ina mbia nyingi muno bengi. Na ndona haria henginya na ATM. Tutikiambe tuikare nayo thikũ kadhaa. Turute mbia alafu tumiurage rita thaa ici tucine ngari peke yake. Murona atia? kama kona ngari ndina mabende nayo matikame yale twathirie ngari ndai makira me mama ndai akwa twekete ari good watu tikiriga na igotuma na githe ngari kiu kiu gucina ini tucine kiu chap chap Janora rurwa mwana timburai mundu mugi kwa kwathiri atia mwathani riu ni kamwana oya twikire atia ni mwana akambura ndwiri atirire ndati akwira atia ni ndiramenya kana ni kwagua athiururirwe kana ni kurwara arwarire ka kwekarirwe sabati ni ndeto ino ndiramenya kungithia atia mwana kaga kwigua ngina kakwira atia shoshi agwo tutire gusana nake na ndangithikiririo na ndagikona imwe no abioria njore no wathie we mlete hapa haraka toka harakisha wewe harakisha Hii hapo ndani.
Reke ngwire shush. Maundu maya ti mahuthu. Kwaria mati mahuthu shush. Ti mahuthu ndui. Ndu gitai kibuthu riu bau. Shush, ona ngikorwo mam tutiguithanagia. Kwaria maundu maya ti mahuthu. Ti mahuthu shush. Tiga ngwire mumbi. Nduri kandi kavya. Tiga na ina atue. Tusenge kithaka. No urona kweli shush ta kukuhoteka kweli. Tiga kondanga. Nengera ikiondo ndie thokore ciakwa. Shush. Niguthia atia Ngai mwathani. Tumeige mithenya ta 5 kana ona 10 o muthenya tukuruta maximum nona ntwatonga ucio mucara wisa na ore tutire riu ki mita riu gupuno waura utire interference kwi sawa so rekeje utie gari yako then umudie nyamu faster ona kocho tuko tulikitie faster Nireke ngwire bwana Makothe. Ni mwene ndirari umwe urari mucemani-ini ucio. Na reke ngwire ndukariganirwo. Ona mundu uria uraceaga mucemani ucio ni maituguo nyukwa. Mwangi. Uguo niguo ndirakwira. Na reke ngikwire. Ni resolution iria ndiriguire yangenia muno. Iraugire Dedi Kagure. Ni ndirari hakuhi kurugama ni njugiririe. Ino menye mutumia ucio uri anyonetie kuhitukira gukorwo ati riu ati ni ndimwe tondu ati ni mukaguo. Ngari yakwa akaruta battery turaririkana karuta battery ya ngari yakwa gatinda muthenya ndukuta 3 ni itari na ngari. Tunatoa italala hapa ama anunue ingine. Endea flyers kwa gari. Hii itafungua. Inapelekangwa clockwise ama anti-clockwise. Mobi. Hiyo wajimu ni good imeshika. Nakwambia utafanya hivi. Tukiitoa hivi, uipeleke kwa boot. Imeenda. Umetikia? Yes.
Nakwambia yes, kanaisha, kanatoka. Na ndukariganirwo ati mutumia ucio waku andu acio othe marari hau gutiri mundu taramenyire mutumia ucio na mahitia na abataire acinwo. Kuriganirwo muthenya ungi nginya kuri hindi ni ndarugire mitari-ini ndari haku kinywo endaga kunginya na ngari gakari kau gake kabataire nginya nako kahie gatwike ubuthe ndahitirie ici. Sasa wewe unafikiria unataka kuniua? Mimi nimesoma acrobatic. Hata ndege ikianguka tu hivi haiwezi nipata. Enda kabisa. Itura riri bwana Makothe ri urenda kunjira kuri mundu utari na karugano angiuga ka mutumia ucio choma kabisa kwenda ruriri mbi riri itura riri riturie ucio mutumia kwari guthie thoko itura riri ko ririega muno no ingira kitura riri rigacabuka rigakorwo na mathina. Sasa nyinyi kazi gani? Ota na vinga butiwe. Ni bana. Huyu ndiye alikuja na hiyo story ya kumweka hapa kwa buti. Nyinyi watu wa aje. Sasa nauliza, Sonko tutamwambia nini? Sasa shida huyu naye ndiye hakufunga. Sonko ataambiwa nini? Pesa tumekula. Wewe ungefunga huyu madam mikono vizuri. Shida ni kufunga mikono ama ni kufunga buti? Sasa let us do this. Sonko anangojea feedback. Sasa najua anaweza piga simu anytime. I'm giving you 2 hours. Lakini si adhaye hizi kwa kwenda sana. Mwe mmetafuta huyo before aende sana, mwe mmemtafuta, mtanipigia simu. Sasa Sonko unataka kutuacha? Tuacha hapa. Wewe mkubwa. Kingori. Kingori. Sasa una yeye alienda wapi? Kuna shida zaidi. Boss. Twende tuone kama tunaweza mpata. Ni kama pale hivi. You see, Mr. Mwangi nienda wiki atililio nawe. You are my good friend. Tumetoka mbali sana. Si ati tumejuana jana. Kweli. Put yourself in my shoes. Yani ekire iratu ciakwa mimi ninamenya the whole village is complaining. Of course. My family members are complaining. It's a fact. You know, unajua afadhali kukola spend a spend. It's a fact. Sure. Okay. Me, I'm even surprised Moravira na mwatu that kind of resolution. Okay. But then, Mwangi, put yourself in my shoes. Ekire iratori ciakwa. Ikorwo ni saitani, ikorwo ni ngoma, ona Kiembu tugaga ngui mwene na arithi. Kuna wale wanairushia mawe na kuna wale wanaipatia chakula, si ndio? Leo put yourself in my shoes. Okay, korwo ni mukagwe ona wewe ungeathie uge umucine. Would you do that? Is it possible? Put yourself in my shoes. Enyewe maundu mangi ni maritu na ohuo maundu macio marituhite ri tondu nani ndarora riu ndageria kurora nginya mwena ungi of the other side of the coin
nĩ ndĩrona yani kweri maũndũ mamwe rĩ nĩ nginya tũ restrain tondũ maũndũ mangĩ nĩ ũngai ndũngĩhota kuoya mwĩrĩ wa kĩrĩa muoyo wa mũndũ Ngai atendete. Rĩu niĩ bwana Makothe ũrĩa ngũkwĩra nĩ atĩrĩrĩ for now na kĩhoro ũcio tũtigĩre hau. Let's go. Wewe twende tujue namna gani. You know the only person I could have called. Sindio? Reke tũthiĩ. Yes. No te baba. No kai bwana Makothe handũ hau nĩ haritũ we. Ndĩ kũrĩ andũ anga. Harĩa mawanduta nĩwe ngũtũũrĩra. Gũtirĩ mũndũ ũngĩanduta hau. Yani Ngai ma nĩ ũrĩ bata na niĩ ũguo ma. Thank you. Lakini ati ndendi Kagure by community decision. Nĩnkinyĩte hau kweli. Dereke mathi. Ai. Niĩ gũtirĩ kĩndũ nĩ mwonu. Ai, mamera ũgwe thitha ĩ. Nĩregua ta kona ũkĩrĩria njara. Wowe mũmĩonu. Gũtirĩ kĩndũ ĩ mwonu. Wĩra ũcio ũraĩ wa sare. By the way, mamera ugite na mbia ngarire no korwo kwĩ mũndũ ũrutire rĩu tũmĩthirie mbia ngarire no pusi wa mũthemba ũrĩkũ rĩu twatine tũkĩruta ũmũthĩ ũgwa nĩ mbia tũgũcaragia icio nacio tũtigire nĩkĩ na tũkĩnaithĩthia twacoka twathĩthia mathaa ai nĩ wĩra ũyũ nũkũnemanie Ogwa nĩ ithiũrũ cia mũthemba ũyũ. Niĩ nĩ ngũre mwanika bangi ngendagie bangi kĩthĩra. Wanĩguo wĩra nĩ mũmĩu kuu nĩ gatune. Sawa. Gĩkanyumĩre. Riu ri bwana Makothe ri ni reke ngwire
Ni ndiria turekaga maundu maya mothe. Ni ndireciiragia ni guguteithia turaguteithia. No riu we ndironekana riu ni uramba kuhana ta uracoka mundu wake hutati. Na ni ngeretie guguteithia muno. You know, tiga ngwire Mwangi. Mutumia wa mundu. Tuge Kagure, yes, I know she is terrible, eh? Lakini wacha nikwambie kitu kingine. There is nothing I can do. Wanafadhali nyinyi mnaelewa bibi yangu ni mbaya. Unajua kuna wengine wako na shida mingi sana. Mimi lazima tuvumiliane. Kagure mwana Makothe. Tiga ngwire Mwangi no iko namna hii. Muturire kwira gwa ungi kuva ndimo thondeka juice ya ndimo. Wako machungwa thondeka Kagure is my own lemon. Maituguo atucambĩtie gutiri undu atarauga gicagi giki arauga. And that's the greatest blunder you did. You see, tarue mungika giko takiu na mai mathatea. Mai matha will never keep quiet. Mimi nilijua kwa mimi ndĩronekana atia na nĩ guteithio ndaguteithia. Ni ndĩronekana atia. Hapo mwena thina ino you can be sure. Hapo mtashikwa. Mambo yote imejito nakwambia imeleak. Si unaona ni yeye alikuwa hata wa kwanza kuja kuniambia hiyo maneno. Guti mutumia ta thina ciake ati hapo hakuna kunisaidia. Ona wakue thina ciake. One thati cietu munanjua. Na riu tugwika ata tondu na riu na twamwetha tutamwona guku. Na riu hena mundu uroka. Hata gutira nduka icio. Sawa tamurie kana none tangazi yetu. Kalika black KCJ. Oe, habari yako? Salama sana. Kuna kitu tunatafuta hapa, kuna kagari tunatafuta, kagari kadogo KCJ. Umekaona? Ndio gutiga kadi ni muone. Muthiete tauni, muveristi. Makothe. Ni twathi tauni? Ni twathi tauni. Niki, kwenda thina. Asa gutina thina niko onaigua mwita Makothe na thiri kana jamba twathomane ona ni akuire riu gona ko marenda kuvara. Bado guciara maciarago Makothe ni ingi. Kai uma mucoro wa ciamani na Makothe. Andu maciaro ni ariuka. Ni ariuka. Ingira haha Makothe ni riu na wewe mundu urathi kumeni. Umete Koguo Makothe maundu maya mothe ni umoi. Ukanyitanira na andu anyu, ukanyitanira na arata aku, ukanyitanira na community yanyu munyarire ni na ndi mutumia waku ni. Hofu imetanda katika kijiji cha Ndamunge Runyenjes baada ya mama mmoja kupatikana amechomwa kwenye gari lake. Kulingana na afisa mkuu wa polisi wa tarafa hiyo, gari lilipatikana limechomwa, mwili wa huyu mama ukiwa kwenye buti ya gari. Mwili ulichomeka kiasi cha kutoweza kutambulika. Polisi wanaendelea kuwasaka waliotekeleza kitendo hicho. Tutawapatia habari zaidi pindi tutakapozipata. Hello. Tiena thina guku no atwiyumiritie. Sasa mambo ikifika hapo mtu atafanya nini na ni kujikaza. Sawa, nimepoa. Ai, hapana, msishinde mkikuja, hatuko nyumbani. Nitakwambia sasa kule mtakuja tafadhali. Sawa.
Daddy. Rĩu nĩ gũthiĩ atĩa? Gũgũthiĩ atĩa? Mũndũ tũtiarĩkĩirie. Ndakiria balance tiga ndeto nyingĩ. Ndakuria no waji nĩ gũkũrĩti nĩ ũretwo kĩng'ori we Ĩĩ nĩ niĩ. nĩ wĩra ũrĩkũ mũkũruta twaugĩte mũndũ ũcio athiĩte atĩa kuma na kũrĩa rĩ mũngĩamũragĩire na kũu na raini cia Thika kana Sagana mona rĩu haha nĩ harĩ no getia mbeca haha nĩ harĩ wenda kũnjĩra atĩa rĩu We mũthee andũ akometeire manjetereire haha. nĩ kũrora wĩra na mbeca nĩ no mbeca ũrekora wĩra ũrĩ Twakĩrutire. Wĩra warĩ wa kũrĩkĩria mũndũ which we did. Ndakuria atĩrĩrĩ So mũthee ndetu ũrarehe nyingĩ. Thikĩrĩria Na discussion hiyo ndio negi. watu majali no ndienda ndakuria atĩrĩrĩ ndakwĩte ũhoro wagĩrĩirwo gũkorwo ũrĩkĩrĩ ta suicide ndarĩ kwĩyũraga rĩu ta imagine ũrathiĩ mahĩndĩ marakorirwo buti. What does it mean? Rĩu tukonania kũu nĩ kĩrĩa Mũthee nĩkĩ kĩrakũmakia? nĩ kũragwo ũragĩtwo arĩ buti mahĩndĩ marutwo buti No kandũ mauga nĩo mũra. kumana kwa Nairobi rĩ atĩ ũranjĩra atĩa Nĩkĩ kĩrakũmakia? Ndĩ kĩramakia Na ti oya mweki. rĩu tondũ nĩ itũra nĩ haha rĩ no nginya gũkũ kũrĩ andũ mamuonire rĩ ciro gũthiĩ atĩa rĩu Itũra rĩrĩ rĩ andũ aigana. Nĩguo gũtuĩke nĩwe ũkwĩrwo. ndũĩ thingo nĩ ciguaga na nĩ cionaga Mũthee tiga complicate. we ndakuria atĩrĩrĩ Wewe lipa sisi. reke ngwĩre ko mũndũ ũcio mũngĩamũragĩire o harĩa kĩrĩa gĩtĩ-inĩ kĩa mbere aikarĩte ũguo na mũcibi eyohete mũcibi icokia ona tũtingĩarĩrĩria rĩu nĩ kĩrĩa Mobi, I'm confused. Ogwore gwe confused, no one confused. Niregwa kiongo gwa totally empty. Nyona gutiondo niregwa ngenda gwiciria. I feel like I even want to be empty as I am. Daddy demo makuliwe. Borithi marakwĩrire atĩa? You see, borithi mambire undu kana marege kumbira, we know the truth. Mimi na wewe tunajua ukweli. Marauga nũ ũrekire gĩko kĩu. Mumbi si no hata wewe obviously unajua ni nani. Nĩ turamenya the truth, nĩ turamenya arĩa marekire mamu gĩko kĩu. ona kia professionally tia huyu ya nyamuita cha Simon Makothe ndio fake Mũthee reke. no becha mbona becha no menya na becha cino kunekena na ndũgĩkira harĩa Reke ngwĩre mũthee. Hapana Ndũgecirie nĩguo wĩra witũ wa mbere kũruta. Wĩra nĩtũrutaga. gũtio wĩra kũrĩ contract week ABCD rĩu rĩ haha nĩ amamũre haha Na wĩra warĩ kũrĩkĩria which we did. handũ haragerwo nĩ nduthi haragerwo nĩ kĩ tena ũkamũikia buti mũkamũragĩra buti na tena one thing na ndamwĩrĩte wega atĩ mũtikarute one akorwo gĩtĩ kĩa mbere na indo ciake itikarutwo nĩ mũndũ We mũthee ithuĩ gũtirĩ kĩndũ ona kĩ twarutire.
Kwaje ona turage nginya na mbia nginya ma ATM na ki but ithito kwi wira wa twathiete kuruta tutiahutirio na riu mumbi what I can request you tatne tukire ndeto ino let's keep quiet ukire kibi na ndukareke Wairimu amenya anything. Wairimu should not know anything. Daddy mutukanira ni riu tutikiuge maore mwe daddy tutiarie ma. It's like mumbi don't understand the weight kanori to ande to eno. Okay, let's go ahead twarie the truth. Twarie the truth umuthi tuge okay ni shosho ni anko na wale wengine walifanya hivyo. Atiriri King'ori ni ndeciragia na ndeciragia mukuruta wira professionally tondu maundu maria mokite riu niki komakirio muthe we nduramaka we ndeke makio kina wira ndarutire me I did my work. Reke gwire undu umwe tondu ndona undu ni ukuripuka ume genyitwo katuke nyitwo ona nyo muko mwethini muthe no ithio turia ithio tiga uguo ati ni ndenda ukwira atiriri hoya gutikanagio uguo tondu uri thamithagio na njera ikiako rangi. I'm telling you muthe wari go ni tiga kumenya King'ori ujoya ati ongi ugu ikara ati riu ikoguo ona kaboto he wira ukiria he wira ungi uheana wa clearing the na ndukariga niwe mumbi this is a capital offense. Mundu akivitie kunyongwa tiavitie kuva mirere. Riu can you imagine so riu okay ni twauga tukena okay we have said it. Can you imagine so akiova mirere kana kinyongwa ona anko na andu aria engi which one is better now keeping quiet or talking? No riu kiria gigutuma meke mamu uguo niki ona ngiko mamu ni arahana gore arahana kiria kiratumire mamu ike uguo niki daddy shwari ona niki unokyo kiria kira nireuria lakini riu amoso onego muthongo akiuga between the rock and the hand place nye ndiramenya what to do now. Ukaiti wega daddy kunyitira Ngai itemi tondu hau ni maranyitire Ngai itemi daddy but please keep quiet sawa tika twambe tukire for now. Akora ndeto ikamenyeka tiga imenyeke through other ways. No daddy rona kurita tukuhota guikara na that guiltiness tukimenyaga ni turamenya aria marekirio uguo tikabatuge ma. Let's think about it. Tiga twiciria kuzira wiki no kithire ngukora at least kiongo gitwikite step. You know this is a confusing state of mind. Ndio daddy kani kuhota gukirangi toni ndiraigua ndu ucio ukihinyiriria ndiraigua uru daddy mamu na ngikora arari muru kana arari mwega kana arahanaga atia she didn't deserve that daddy haku deserve yo. Wairimu siongee. Wairimu ni mom. Wairimu ndakuli uko home. Hata wewe hata hivi venye tata pia wewe nataka ueneze hiyo uvumi. Uthi ukimeraga atiriri. Ukimeraga twasemanie nawe. Ndakwira atiriri ndoka revenge ya watu wale waliniua. Ndoka revenge na sitabakisha hata moja. Wairimu siongee. Wairimu ni mom. Wairimu ndakuli uko home. No kweli madadi urona matukire ndo matukimenyaga na mana no urekire mamu uguma urona matukire twage kugama. Imagine tutikuhota gutura tukimenyaga mani tuyu uria wekire uguo na tutiugire matutikuhota no menyaka twetereire ukimenyaga riu haha life and death na tutire ponyoka nura kuhana. Hello we kama ona uri muthuri ugu ni ngugweta kama
tondu riri ni guku ndakwira ni guthukire biu kuyuhire kuyuha ati ti kwega ii unakiuga ti kwega na guku ni gukuhitanite biu ni giitite na ndumu niri niona ni ndigiro ni atia kwika atiri riu natiga branda icio ingi ciothe ni uramenya nyina makothe twari undu umwe Alafu riu ndi ndeto atwarite na guku nja ete andu othe ta imagine ati una ucoke ugate andu matiguthi njera katukimurikirio na we ni ndikwenda gwikira kironda ichumbi ringi keto ndire no horo na riu kwa jini nyumuthukitie horo uyu wothe na nikiona akwira guma uira wa ma mwici na mundu wanja ona kaba guye na kihi muthe tukarumane ati no menyeka twetereire ukio kimenyeka riu haha life and death na tutire ponyoka ni ura kuhana na ndiakwira ma ngoja halo we kama ona uri muthuri ugu ni ngugweta kama tondu riri ni guku ndakwira ni guthukire biu kuyuhire kuyuha ati ti kwega ii unakiuga ti kwega na guku ni gukuhitanite biu ni giitite na ndumu ona kuu no kuyu we wambe utigane na uhoro ucio ndenda gukwira atiriri nona haha nie njukite o highway-ini ino haha kwina stadium nie thiite uguo ri ndona ati ghost ya Kagure we uyu mutumia ututhinia muoyo na akuite nigu ndirakwira yani andu etura riri uguo niguo maramenete mama. Can you imagine since yesterday gutire mundu ukite gucakana atue we are in this alone tigari uyu nyino John uyu mama uyu katile Sedina ni uma. Mama ona gikodare mwega mama madaragirire gwiko ndadi. But you see the community is like wamenganga against that. Forget it. Wait till here, Mumbi. Just relax. Oh, you'll be well, eh? Mumbi, please, we shall be talking. You are feeling the same way I'm feeling. There are so many questions itari na answer. Eo ni ghost. Ngai, wakiuga ghost na norora muragire twina mukoroci twina ke haha. Muthetiga kunjita mukora we. Ate hu? Ni uyu ari haha, ari to kingori. Aha, we. Riu tugwika atia? Riu ni nginya tumenye ra tugutura. Guku gundu ti kwega men. Ona reke njehere cini iyo tondu ni ri ndio niki kingi nguona mende. Okay. Bado ni waigua we? Ni waigua riu? Ate kurathi ate. Ghost ya Kagure nionekana. Te ghost. Ni mwangi. Muthe ikoguo we. Reke thie ndukwaria na thimu. Ndukwaria muthe. Yakugitire. Kwani wagiri ona ni watigira ke? Kembe kora itigira ghost. Ni kuhurira thimu muthe. Ndukwaria.
madadi urona matukire ndo matukimenyaga nama no rekire mamu huma urona matukire twage kugama. Imagine tutikuhota gutura tukimenyaga mani tuyu uria wekire uguo na tutiugire matutikuhota Wewe ni nini shida yako? Halo, Wairimu. Keki uru nawe. Angĩkorwo ndwenda nyone namba yaku ndũgatinda ũkĩhũrĩra no igua tigana na niĩ. Ni mamu tukarenge ni mamu we muci tati Wairimu. Wapi ko? Eko dimo. Ndamitigo yangu ndamitigo. Wina mani mam. Wairimu, unajua sasa wewe umeanza kusumbuka. Hadi sasa why are you thinking about mom so much? Wairimu ndakuria kana we muci ni mamu. Wairimu. Mom. Wairimu, you know you are. Now if you start thinking mama, unajua sasa unamsikia kwa simu wala mudhikiririo kama mtu adhimu nikiba. Ndizolisha ghost neshamba. Wairimu si ongee. Wairimu ni mamu. Wairimu ndakuli uko home. Ni ukweli. Ni mam, sauti ya mam, ni mam. Ni mam, dadi ni mam. Mamu ametoka wapi? Dadi ni mam. Umezile kuhuka kama hai. Akifanya nini? Ni ukweli. Ni maji yokadhikiria. Sasa. Kudinyo. Dadi ni mane mam, wali sauti ile thimu-ine ya Wairimu dadi. Mundi na Wairimu please. Please ya mondo. Unajua sasa hiki kitu na stress. Wanaokeuza nyoni cia bituko gecu ya ni mamu. Wairimu no akorwo igua kindu the same na ni uria ndaigua dadi na kotima. Kagure. Yes. He, what in that? Kai katira jira. He, unadana mbomi na we. Kukeria. Mwa. Wo mana ulukuya nzame onena. I'm telling you I'm very shocked. What is it? Kai. Kuma nenete. Maruga atira. Mayasia ono mekona ghost yaku. Ati? Umela kuku wenye imo. Yani, wanasema wanaona ghost ya Kagure. Ni. Kai. Nyene saingete. We ona kobe bandu makinau soko maikuthi miundani mayetikilo kina kai nyene sengete
hapo ni super. Ngoja. Ati? Tafadhali Katire. That is the best story ever. Unajua ni kwa nini? Hata wewe hata hivi venye sasa pia wewe nataka ueneze hiyo uvumi. Uthi ukimeraga atiriri. Ukimeraga twasemanie nawe. Ndakwira atiriri ndoka revenge ya watu wale waliniua. Ndoka revenge na sitabakisha hata moja. Unasikia? And wasuma na kutabia kuku kuonde matelemete. Unajua? Wewe utasema tulikutana na wewe. Lakini venye nilienda na ukaangalia nyuma ukaona, au kuniona. Hapo ndipo udistukia kiasi. Nataka hiyo watu wakuwe na uoga na uoga na uoga na uoga na uoga. Kai. And by the way, nimepigia Wairimu dota yangu ile nilikuwa nakwambia. Okay. Akaongea. Nikamwambia Wairimu achukue simu. Nikamwambia Wairimu ni mama chukua simu mko home. Kwa sababu nilikuwa nataka kujua wali ya uko aje. Sasa sijui naye Mombi huyo dota nyingine. Sasa nikasikia amesema Jesus. Sikusikia tena. So what I've now concluded. Nende to isu sio kuku kuonde kila mundu yasia. Ni imwe yaku yu. Ate niko ghost. Uko ghost ate ndwe thayo. Nyena senga na kila mundu 100%. Ati ni ghost yangu. Piu. Kwanza unaduma convince. Nitatoa thinga methu kesiu. Ngatatoa makolio. Yani me so convinced. Hata kama sijui nitarudi. Hata kama sijui nitarudia huko aje. Ebu hata pia wao wa test hiyo kikombe. Ke brother. Ke bro. Wahana atia. Tino kina beta ke brother. Niko beta ke brother nikuga atia. You know kama I've never thought you are such an hypocrite. Yani mungivanga atia na andu ula mukuraga nyina wa Irimu na hata wezi niambia na ruya you are my brother kebro ni hiyo ndio kebro anyway kwena kira giatuma mbuke iko ngwenda gukwira atiriri mwambiririe kuvanga mivango yore akuthikwa musange mbia kamwiko ora mugeka nie nirenda nyina wa Irimu akorwo ai muthike mshughulike na kila kitu, mimi sitashughulika. Hakuna njia nyingine mnaweza mpai my silence. You know that you did. Leo shughulika nini mutikomba murigo tarari wakwa. You go ahead and do that. Hebu nikwambie. Ngai ni wa magegania. Na Ngai ni anyendete, ananipenda. Ndabie. Ndakwira ni haria aradutire. Mwabuna kumisie Ngai. Yes. Ona ni uthi kanisani. Uthi umutungie mubea. Nakwambia mimi hata kama watu wanakuchukia, andu makumene fiu. Ari ugo mamenete igana kwa igana. No ane atiriri. Ngai ri ndari ararikania nani. Piu na Ngai no kwendete. Nawe kila utialitie kunduniani. Yes. Nicho kitu muononie Ngai aikuokoa. Usu avie no we utiwe withayo. Good. Na ndakwira atiriri nguturira Ngai uri urahonokirie. Tondu ndirari irima-ini ria miruthi. But let me tell you. Akina ni ugo. I'm happy. They safe. Yes. Ati oti ona tengiumira uguo. Andu no kura makura. Maundu makwibanga ndio safe tondu najua hata nikipatana na mtu naramenya niki ni ghost. Ni ghost. Kwanza masemba ukatata kumila yu kuya sokoni. Yes. Ni wona ndo masembete piu. Mimi kile mimi na hurumia ni yule mzee walichoma. Aje, eka piu. Isu yonde mibango ya Ngai. Ni mibango ya Ngai eka piu.
Na nakuya kaungo one pio. You are safe and sound. Yes. That is God's plan. Na ndutonoma nai niki ngai onekiu. Na ni mimi ningechomo. Usune ngai osu. Unaumia ngoni. Ndikatatua kusumbua ingi. Nijue kana ni kuandikithwa mimi sijamuona kwa hii area. Sijamuona mimi sijui nani. Sijui kama ni kuajiriwa ameajiriwa huko. Mimi hata venye nilimuona hivi mimi sijawahi muona. Mimi hata venye nilimuona hivi mimi sijawahi muona. No leo akinaumia laki. Kai ni wairimu. Ongea naye mlikuwa umemwambia aje? Wairimu. Uko mweleta aje? Kana mbonena nake. Ngotare. Hello. Hello. Ni dakinya. Wewe ungeitine? Haha mafati mathireire. Na hena kiria hena makoni atanere ugo haha gate-ini. Kanuke. Sawa. Aya kigoterera. Haya. Mukwiranite ate ukumwirite ate? Ni mukengete hii. Oko nzomethesia kane sabu kala kende tukakwa. Nami nitaficha hapa. Ukiingia na nicho. Ukila withire. Ukila. Ona mathikoti thina. Are you aware? Ndaiguire Kagure ghost yake ironeka na kule maina na chairman. Ghost ni ya Kagure. Ghost ya nyina wairimu? Nyina wairimu. Nyina ni maketie muno. Nyina ndirakoma. Wapi ko? Eko dimo. Dimo ile ko. Ndamitigo yangu, ndamitigo. Wina mani mam. Wairimu unajua sasa wewe umeanza kusumbuka. Hadi sasa why are you thinking about mom so much? Mom. Wairimu you know you are. Now if you start thinking mom unajua sasa unamsikia kwa simu unamuthikiriria kama mwe thimu nikiba hivi. Ndizolisha ghost neshamba. Anyway. Niye ndienda kumenya ni ghost kana ti ghost lakini it is good for you. I wish. Maundu mamwe weze. Yani ndukaeka thaka na guita mutumia. Ghost ya mutumia koro very dangerous. Hiyo haiwezi enda haraka. Itawasumbua milele. But all said and done, ogwe na kwira that's what I need. Muthike nyino wa elimu, whether ni ghost mukuthika kana ni mundu mukuthika, it's your own problem. Sifanya watu wajuaje sana. Hypocrisy imewajaa kila siku. Ando wagima. But you did something very nice, Sino ndo mwaga munoke na kila. Thank you. Kibira nikiuge kala ndivyo. Thank you. Acha nitengeneze hapa kidogo. Mumi unze mbete hii. Haraka. Haina shida. Ando mosi. Maende hata. No kungangana turangangana. Turagira gukora twesa turi ithore. Poleni sana. Sasa huyu msichana wangu kena dhina wa masawi. Na mena mtiani uni. Kegera ni sawa. Nikongwenda ukaoja isi na pole kwa kuita mwina musibo kama mutena gine kuna na nini hivyo moyo Wairimu. Hansi. Wairimu ni mama. Hansi. Asa usinambie usitoka jeni mama. Ndoka kuhereje ndoka kuhati antiroga mahaha. Asa. Otoka kuhereje. Wewe mama tia kuile. Asa. Tia kuile Wairimu. Asa. Asa. Wewe mama ni akuile ndoka gari yako. Mama.
mama unatoa kuonira chronic hotel mama na sana. Asa tukaendelea mama. Asa tukaguheria. No. Asa tika kumuhutia auntie. Tika kumuhutia. Asa! Tingos. Wait. Asa. Asa. Please, the mom. Mom ndo wakuire na tukiona kinyakiria. Asa. Pande. Avande kwani hakuna mtu huko? Tulikuwa tumeleta watu hapa sijui alienda wapi. Hai. Hao, hebu niulize Mugambi. Hii maneno. Hai. Mugambi na yeye mambo na ulevi ama wanapeana kazi namna gani bana? Mugambi. Nete utimu twekira MC na tukethera utimu twekira MC. Ai. No. Hatuwezi fanya kazi namna hiyo. Tukethera timu twekira MC na ate kaba itire na kwani ulipea mtu gani kazi, tunafanya kazi namna gani? Hapana Mugambi, hapana. Hatuwezi fanya kazi namna hiyo. Hiyo. Kinuthia. Yes, afande. Hii maneno namna gani? Mimi nikiangalia ni kama naona hii ni a serious case of suicide. Huyu mama ni kama alikuwa anataka kutoa uhai na akaona mahali pazuri ya kutolea uhai ni karibu na msitu, lakini hakuweza kufika huko. Akaona mahali pazuri unasema. Sioni lingine afande. Iwezi kuwa hivyo. Hii labda alikuwa ameuawa akaletwa hapa. Unajua hata vitu yake yote tulipata kwa gari. Hakuna kitu ilitoka. Kwa hivyo suicide mara hiyo. Sioni kama kuna kitu kingine. Hii maneno hii. Kwa sababu mtu kama ni ukora, kama ni ukora alikuwa anatafuta yeye. Mbona aachwe hapo akiwa sawa sawa? Na vitu yake yote mpaka ATM hakuna kitu alibeba. Kwa hivyo afande, I am actually pushing for hiyo inaitwa suicide, kujitoa uhai. Hiyo maneno aingiani Kinuthia. Yes afande. Mantu yanu kona yaitaniria kweli. Afande, mimi sioni kama kuna kitu kingine. Ndio nataka kuonge corona kaundu kange hata nimeandika hapa Niki wairimu urora. Ithe tutikwire ni wakwire wacinirwo ngari-inĩ na gucino ni maneni mendaga gucina no matiancinire macinire mundu ungi ni ngai wahonokirie au. Ni mama. Ni mama yako. Ni mama yako. Wairimu. Ni mama yako, si mtu mwingine, si shetani. Sawa? Hata mimi naelewa sana vile unasikia. Sawa. Hata mimi wakati ule alinipata kwa shamba, nilishtuka na nikakimbia. Na telema na nasemba pio na mbomutia. Na ile na musia hii sio naona inde ubinduka. Niwona endi balauwe. Na hata to mukule liandeto andavye indi andavya. Kuni we. Hanini mama. Niwe. Mama tiga kubira ma. No re twe mushi akamubina dadi marirete. Ate dadi no chende moto moromia kiendelea. According to my theory, huyu mama ni kama alicommit suicide. Haya bande hapa na naona ni kama alikuwa anataka kujua. Alikuja pengine alikuwa anataka kwenda kujulia kwa msitu, lakini akaona mahali pazuri ni hapa. Haya bande yezi kuwa suicide. Mbonyaka uraia kareto au
Ya. Ndio neno ni suicide. Hapana. Lakini abande hii haiwezi kuwa suicide. Ati alikuja namna gani? Unajua siku hizi watu hata wanaweza jificha hata kwa buta ama mahali pengine ndio akufia hapa. Kama ameuawa akaletwa hapa na vitu yake si yote tulipata hapa. Unajua siku hizi maneno ni mbaya. Anaweza kuwa ameletwa hapa alafu sasa inawekelewa namna hii. Hata vitu yake hakuna kitu ilienda. Tulikuja hapa tukaokota personal belongings. Yote namna gani? Tulimeokota mpaka personal belongings mpaka ATM. Hakuna kitu walibeba. Na gari ilichomeka yote ama gari ilichomeka yote. Hata tumeichukua jana. Lakini abandi sioni kama ni suicide. Unajua mtu anaweza letwa hapa. Gari kama inaangusha. Gari kidadi kirema. Hakuna hata ndivyo nasema singe afati ukorogi ukaponjeda. Kana tuma basi tutikeno kana dema horera deme. Wachana na wao. Ndukamere. Nikimama. Ndukamere. Leke mambe maikali ugu. Masikia? Ikwambe wikali go leke leke tu tumenye go wikarate kana wikarite yao. Unasikia? Si unasikia kuna watu walikuwa wanataka kunichoma na hizo mambo hizo zote. Hebu tungoje nikiwa tu secret usiseme kitu. Please. Tika ona mubino. Ndukane mundu. Wairimu nginya maundu maya maumirere ndukere mundu. Sawa sawa mami. Please. Hata ukisikia nini usiseme chochote. Sawa sawa? No, najukaga kumuona. Sikiza. Tafadhali Wairimu kwa usalama wangu. Usiambie mtu kitu. Hata kumua hata tukakuwa na wewe hivi, wewe unajifanya unioni. Sawa? Sasa avande ile kitu tulikosa hapa ni motive. Si unaona huyu mama hata sana angalia hii. Hii ni nini? Si unaona hii ni ATM hapana, ni ID ya mtoto yake. Na hiyo hata pengine hii maneno sikubaliani na hii maneno. Vitu yake yote ilikuwa hapa. Angalia hata mwavuli, angalia. Na hizi vitu kama ameuawa tu zinawekelewa hapa. Kama ni wakora si wangebeba hii mali yote. Hii ni mali bwana. Angalia. Wanaweza fanya hivi ili kutufunga macho. Sasa hiyo pengine iko vitu zilikuwa hapa zikatolewa. Unajua hii maneno huwezi elewa. Hii tutaenda kuangalia kama iko na fingerprint. Kitu unaona hapa tu inaweza kutusaidia. Kitu yoyote unaona ni important. Uweke hapo. Ndio afande. Hiyo ndio kitu tu inaweza kutusaidia sababu hii maneno. Yes sir. Tukubaliana hiyo kobro. Unajua watu wamekuwa wajanja sana siku hizi. Sasa ni nini hiyo? Inaweza kuwa hata ni mateni alikuwa nayo, alikuwa anataka kupita. Hii inaonekana ni hii ni kitambulisho. Kitambulisho iko. Pesa pia tulipata hapa. Ati pesa ilikuwa hapa. Unaona ingine imechomeka ndio hiyo. Angalia, ndio hii hapa. Hii ni pesa hii. Hii ni pesa. Ni mkora mgani ambaye anaua na anaacha pesa? Alikuwa anatafuta nini? Lakini usiende na hiyo theory. Nataka hakuna motive afande. Hiyo theory haingiani. Haingiani. Weka hata hiyo. Kitu tu inaweza tusaidia hiyo. Now, tukuika atiriri. This is okay. Naweka vizuri. Unatindo okay. Si nimekwambia ni mimi si uniguse. Unatindo ukiura. So, jenda atiriri. Icio ndeto kimi. Ndikwenda wikare guku muno, nataka uende. Sawa? No ndaguthaitha ndeto ici ndukahe mundu. Ona mubi kana dede. Othe ndukamahe. Wewe sio ndo nyangu kuotavia. Yes. Chochote anakuambia usikilize. Then ora guku makenda gwikari meke. Ndakwira maisha yangu iko at risk. Na najua ni kwa nini nakwambia usifanye nini? Usiwaambie. Ona menda guthika mahindi makiuga ni makwa ri ni mathike ni guthio uria gukathi. Lakini ufanye nini? Unyamaze. Please. Kana ati unaona makira kana unongeigua atia ndugatuike tempted wikete. Ndukameri. Nijue niki.
nijue gitumi. So ikue hivyo. Na tondu ugo huo mauri. No muthenya uria twirirwo ati ni wathie. Cucu agioka kiroko ati kiroko kindu hau thaa 7. Okire agita mumbi. Aikara handu haraihu makiaria. Akihana tari warenda gukuma mumbi. Marate no riu ndagire kuhirira nigetha njigue niki marera na rima makaba magakira. Ndehera magacoka kwaria. Thutha after gwikaikara ri dadi aroka. Cucu aratengera kuri dadi. Akana tari wo marera na kindu akamwira cucu akera dadi kindu dadi akarega. Yani makiana tamataraiguana reason tamataraiguana. Alafu aracoka kuri mundu. Ndiyo marera na atia. Ajira aracoka aroka anjia njoe kiondo alafu agathie. Umwakira kiondo giake. Agithie. Eli makihana tari wo mataniguana na dadi no ni maiguana na mumbi. No twamenyire uria marari. No ni ndiamenyire. Kogo he kindu marahithana riu ndingimenya niki tondu gutire mundu uranjariria. No makuhire tondu ringi na ringi ni moi tuiguanite na ki na wairimu nake mumbi makorwo manyitanite atia na ithi. But hatire thina. Wenda guthaitha icio kimi ukae kama katoto kwa mama kama penye tumeongea tukere mundu please promise ni wewe wairimu tukata totabia mundu uinyaku wako tabia wike uo na wikile ki ona wata twata ukilie ki tukata promise kaino mathani ne thege uri omuoyo takati tukapio ndikuende na unyama promise utanyamaze wewe mkawefanya nini uende sawa good thank you kaima tukuona we ndenda kukwira atiriri thamiri yakwa etihenagia mutumia ucio nyina makotheri kwanza mena muthuri uria murwanyina step brother ya makothe witagwo Kamauri gutire ndu matanginjika nyina makothe ona mwetu inya wa makothe sister wa makothe no brother step brother ya makothe uria witagwo Kamau nao mutumia ucio ndari anyenda kumandaingira muci ucio hai mutumia ucio ona ngiro anjurage na kahiu guo she cannot hesitate. That is what you will do. Atawe. Meaning, the twist is I'm suspecting. I'm suspecting that woman is very much involved in the Kamausho. However, Makothe ona kone tuikanagia ri. No ila wanda biai. Una anda bisi wambiai. Makothe na mukorosu ne na ungi una medhia nisi. Unewa mana na emwe. Yes. But ona korone ndiramuonire ri. Ndirona uria Makothe angikorwo ari involved. Ona korone ndiramuonire, I'm yet to confirm what they were doing and with that mjamaa. But okay, sitaki kusema anaweza au hawezi, but sidhani kama anaweza. Wewe ngoya kuiata. Ni dhamiri yako eti anahenia. Ina Makothe. Na wewe kazi yake anaweza mobilize watu. But I'm telling you, it is now one on one, mundu kwa mundu. Mimi na wao watanipata. Gutire mundu ungi ona uria ngwika ri gucenje mukinyire wishua bai mundu wisa kumana takwira mundu ungithie kuvana ta aramenya no Makothe na ciana ciake na nginya onao makimenya wishua wewe unaniona wishua lakini unaniona wewe hawata kuangalia mwili huku unaniona macho muonekani lakini mundu akusifia nesa na wako maneno
Auntie. Wairimo. Ohara. Wairimo. Turona mamu. Ko. Nitakombera turona mamu. Ko itarakimwona githe to auntie. Wairimo, what are you saying? Tarakimwona. Turona mamu hapa. Ko. What's wrong with you? Daddy, unajua ndirashererwo guthii cukuru. Bwana ugicererwo guthii cukuru. Yani epuroria wega. Ona ndara gutire kindu ndirona tiga thara. None thara ka ni igua. Kwani are you people serious? Itarakimwona. Haya. Uoni watu wawili wewe? Ebu nikwambie. Si Wairimu ni ataki. Ndakwira gekwiraga ithe atiriri. Ati uramwona ku. Akeno nduramwona ni wocio. Kanje kagego na kije riri atithinete araona ngosti afi. Now. Telemete piu. Kwanza. Reke ngwire ngumatesa netikia majetikie. Kai. Na kwa nataka urudi sasa. Sitaki kukuharibia. Sitaki ukue associated ati na ghost yako ati mauage ati tutindaga nawe. Ona tutiriumagira nawe. To unajua kulingana na kuria mundu aumite ri ndukambeirie kwiro maundu 50. Na niguo wesoka. Ni sawa. Wesoka. But poine tutiguka. Ya wiyo na ndukaleuka. Kwani nilale wapi? Ni sawa sawa. Sawa sawa. Utona ne ya wiyo. Aya tinde ndiresa. Wethi. Aya. Twikire ningari magira andu kundu guku erigurira ya bari unethie u ngondo ici cia kariukino ni cio irambia tu aya nie ngarutaga wira tu agutura ni magira andu kana arogirwe nunga wira na wothe ni wa mana ane ngigia mugeni ane mwangi ni amutuma ni ria ukeno akoro nikio cio tumike mwangi yokoro nike tu ndo njararia hau atire mwangi mam ka angane wa anu arakinyirwo ni ndumiriri ni ndoka ukihana atia gutina kaurue riu teino ngauria riu mwangi nwamenya ona ni getha ngutumanire ni mumaku ni ndeto ici niregua kati kurathia atia mamu reke ngwire ucio ndirakwira mutumia wa muruguo ri ucio ni kindu kiuru aratuthinia muoyo na riu no aratuthinia akuite na riu igithitikio na ugaga mundu yetherue ni undu riu mbuga ni augaga kana atethia mubese wa ndagature na thina reke ngwire mamu ni reke unaona haria njira ya guthi stadium ni ndirakwira ngithii uguo ri ngiona Kagure arugamite fara uguo ni ngiona acomoka na kuria kumite ni ngiuma ni mwene na ni muthenya riu marigici ni guthi kurora ni ndirona kindu uguo ni ti ghost iyo no nginya korwo ni ghost Kagure ai muchawi kana kwa indwe ni getha twike akuire na no uronekana we ndukamake mam uria tugwika ni atiriri kinya iyo ghost iyo ithui no nginya tumimenyera tukumika tondu riri gutire hindi ngitwika ati ithui no makungigia mabitia gutwike ni Kagure original ti ghost umenye ni twathira mwangie mivango yothe twavangire ngai ni kwanza tani mwathani makothe ndakandekera ngai riu ri nie tu ucio muruguo ri no kurira ararira ni ndirarigwa atiriri tondu ni guteithia twateithagia makothe ni getha thina wake uthire ri ni ona ndirauga ona ni kaba guikare ni kaba ona ni kaba ikare ona ni kaba rutangirekire maundu macio aikare ona thina ucio umenye Kagure I first love ya makothe ukachoka kwirira makothe ari very new to love riu kuguo riu ndeto ino ino ni ikuria makothe riu mami toro turari hamwe nawe ri maundu macio urathi kuga ni ndu ni maramakia ati agikorwo no ti ghost akorwo ni mundu wa ni we biu ri urenda tungika ati riu ni ara tugika ithi tithi twana thina nie kwa ngura kanguthie riu mami na mimi nitaenda na riu miaka ino yaku mami ungikinya nginya ha kavange ikiero njiri kana ntie na kuri ningi veci makothe ni mwire atia na tondu na mana ndeto icio igacoka itugaruruke makothe aturuge na ngai wa thimu yaku ikirira we
niki ona nikio nguhuragira kumbe nikio nguhuragira thimu wika mugundaga kana nduiguaga ni wesere unia ona rimwe ndumaga mbeca ndonaga mbeca ninginya ugathikagiriria marau halo Makothe hello kawe murakaru Aisha tino ni ngino airimu uramwona na metho we aike kana ghosti ati na murai na wairimu kungethia atia marai na wairimu na ndumone na wairimu na kenda muone sinda to ni ndito ma ati Makothe ni wairimu na wairimu marai nake na ndana mona kugu ni uma ira ingost wa ugo kumbira twambia yule kwambia thimo uwe ngai oi mwadani kono mi kuma mwadani wako ni we yapuli kwambie no igwaga uria kwira gwate mwaki wa ngai uraragio ni igoto ni ngai urandaritie can you imagine thimu ino yaku ikona kila kitu ate nio marapuranitio na makunjuraga wa record kana wa kuna video kuna kila kitu ni audio ndakwira atiriri ni family yo ya Makothe irabangirie ugu yonde pio riuri ndina evidence ha riuri ni atingika tukitwa thikwenu ibithe uthi kwenu kula umite kula usietwo ke ibithe nie abotige nie riu nie Kagure we niwe ukwatia makuwa ndoi riu nie nyume haha thie ngaithe wito ndirathie and let me tell you ndakwira atiriri ndenda gutwara kwa prosecutor munene Nairobi nigetha evidence ikoro ati nguruiro ni kila mundu ri that is what I'm going to do. Are you sure? I'm going to face my justice. I'm going to face it. And I'm telling you me kwa marithamanagia na ndwe na njera ikiakora ngire magatwaro gathigiriri kongere magatwaro kingongo kiu kongere magatwaro kongere ndigetekera please no corona when laptop data only download nyamo ino yothe ojigire na I'm coming for it na nitiracoka o riu and first of all thanks so much ni ura uraheire toro thuko icio irahanaga ta mwaka mugima what I've gone through no ngai ni arĩini no umekaribishwa wakati wowote na kwambia God amerĩini ndiroka just a moment Nimakikai. We, hiyo maneno hiyo yote amepata. Hai, na hakuna chenye kinafanywa kwa giza kinakosa kutokea. Hai, kama niende na dhambia hiyo yako. Hila kuna trili. Guku maundu ni mathukire. Kuhana atiri. Ukona ghost na maitho maku kama ona niweka wega ni kuhurira thimu ni ndirakwira kundu guku ni guthukire imagine ni ndi ukwenda tukoneta Kagure kindu 30 minutes itanathira ndakwira riu nie ndacemania nake face to face ni nguthiite kuona nyina wao ni aranjirite kwa nyina Makothe ndakwira we babe utige maundu macio maku we ni ndirakwira atiri twacemania nake hakwa ni ndirakwira ona riu nie I'm not composed ate ki eka ate mwacemania
akwira akuracimisha umwire maundu mothe Kamau no amwira haunted become haunted. Ndeto ici niregua cibebenjete ngoro yakwa kabisa kabisa. Nyuma mwana wambiririe kwihariria wenda. I'm so sorry. Ni andirauga ni nie andisi ni nie kana temie. Wandiramenya makothe. No riu mamwe ona mwe ciuari mwekaga wira ta ucio niki. Makothe githe twa uria ingi kwenda mwana. Ni kumenda riu tondu ni watuthinia moyo okay ni monire ni watuthinia moyo riu ni mukuo no no ria ratuthinia makothe guti mundu ngeciririe ndeto ino igekarao guti mundu ngeciririe maundu mama ni magacoka matuike utherire na gutwana kumbira mutiambe arabu mamu mbegu za gotinda gugitwira ati anga spirit ya mutumia ikoragwo strong muno ona ndo magaita mutumia no nginya manyitwe twana aria magenda mbara cia tene gutietikagirwo gwita mutumia kwani kwa ingura kurathire ate wendo amenyo uguo nirakwira ngoma anjerere ndagika kari wandu ona ndigie no boro wa gwicokera kana gwiciria mami nona ningi twetu wa rimwe tweberio ya nyinwa wa irimu nigetha tu ugie na thayo riu nekaga uguo ngikubonokia mami ni ciru no bwatu riu nimbikate riu taroria thina uria weke gutina thina makothe ona korwo ingi ni gukurira njera kana ni kuthii kuthiwa na kithii ndiregete wa uria ukathie riu ni kuthie tondu ni mbese ni nekire and I did it na nima niguo no ndorona riu murauraga ngino wa irimu no riu ni utone riu kana riu ukawandiga makothe ni nie ngava no irimu bai puro kogoro wenda tu kino tuthenia nginya ngino wa irimu please tuko twina thina nindie na thina nawe ngino wa irimu ma nakuvoya undekere tu please ndekera ngoma no useragira mundu ona imuvonoku I'm so sorry itikira tu kundekera ngino wa irimu niona korwa ni nguovwa ona korwa ni ngusurua tureke ngasurue undekerete itikira tu kundekera ngino wa irimu wa uria gukathie riu ni mbitikirite I did it ni uma niguo ni nekire but forgive me tiga gututhenia tu itikira tu makothe maitu ni ndiakwire ndiacinirwo ndiacinirwo no ni kuri mundu wacinirwo ndenda kumwira atiriri ona ungimena mundu atia ona umene mundu atia ona umene mundu atia ri ngai uria wa mumbire atarikitie nake ndarikitie nake ni njui ni muinde murufio no ngai uria uturaga muoyo ndararikitie nani no ni atiriri uguo niguo mucie uhingagwo andu matakuite ukamera mariki ni riu tariu wakwa githi ndukuona riu niguo kwathiri musirigu riu tondu twavingirwa tuonthe mucie mugima makothe ni njui ndwariho gutiri undu ona umwe itoi korwo no njiro njaririe andu umuthi ingimera mundu atuagirwo ni ngai uria wa mumbire riu act of forgive riu tugwika atia ciuari listen nie no ndemu forgive no uririkane kare mundu uracinirwo arakua
Kwina mari ngathamaga na njera nyino airimu ma Rĩu rĩ. kuota inda. Ti ũndũ na tha. Madam, habari? Ni wewe tumekujia. Twende. Siamuke mama. Unataka kwenda na wewe pole pole. Twende, twende. Ni mwisi wa sukari. Hapana madam, utasemea mbele. Hata na blood pressure ndi nayo. Kuja, Kuna kuja, arthritis. Jiandae, twende. Tafadhali jitikiria itu. Tiga njoe gatawa. Utapata dawa huko. Tutawa sakaburana. Madam, hapana waste time, twende. Kwa bro. Kuja pole pole. Hatutaki kuharakisha. Wewe ni mzee na ile mambo unajiingiza mama. Hiyo maneno mengine ni mbele. Na hii uzee yako wewe. Kwa mundu utavitangia. Twende pole pole. Niende na panga. Wana Panga wapi? Bana leta kibango na twende madam. Uendi kulima. Sikwenda. Ndiye tu mama nini kuleta dawa. Twende kwanza muda. Kama tainda ndwaya. Twende enda mbele. Tangulia. Huyu mama mzee.